درود و درابات روزن سرچمگ مڑادار باسکان سکی و سوری مگنداتت مدام وش دل وشال بات واجه رضا گمشاد زی می گپ جست کرتگت من پس سوئے نداتن دیگ نبو پرچے کہ منی بوانکو گڑبڑت تو آئیے بلوچی نامان بابت تاکہ ملا نام بلوچی کسی راست نے واجہ میں بدبختی یہ کہ میں ملا چیئے بلوچی نامانی و بلوچی دو ربیدہ گئے خام خائن دشمنند حالانکہ بلوچی دو ربیدگ چوشے خرابیں دو ربیدگ ناند اور شرین دو ربیدگند نامشم دنیا نامانی وڑا شرین نامند بلے مار ایران کی ملا پرچی شہ بلوچی ناما کنتند او نامان بٹ کرند تو ماں اوشن کے اولی مردم منوں کی مثال ما کسانتے منی نام منی پیرو کا بستد واد بخش گوڑا ملا بدل کرتو عبدالواحد کو ہمیں پیما میں میتا گئے دیگا بچکانی نامان مٹی کو دیگا نامیری کو عربی یک دیگا مردہ کی استتائی نواسا گوتی رادا دور مدرسہ کی بوانی آئی نام کی چیت ہمیں بچکہ شود واپس آت نام عبدالحادی بو تو یہ پیما میں ملا مفت نہ حق میں نامانی میں دو ربیدہ گئے خام خائن دشمن حالانکہ عرب ہوتی دو ربیدہ گا ہوتی نامان پاریزند ترکی ہوتی نامان پاریزند فارس ہوتی ہم پاریزی یہ دیگر ہر کس کے استند تو بس گناہ بلوچے گی کہ ملا کو بلوچی چیئن کنت تھے بعد ملا بلوچی زبان بلوچی سے دو ربیدہ کو بلوچی چیئن نامانا شر عزت بداتین زبان خاطر کار پکرتین بڑا شرط تنے وقتی این کس کی ما مخلوق کارا ہے کہ ملا پکتین تو بلوچی زبان سخت دیما شد بلے ملا مدام زبان دیما ڈنگرین باقی پشکبت واجہ ارجمندی ہے میں نے خیال گوشت کہ اکبر ما و شما بگوشیں کہ میں چکانی و نواسگانی نام بلوچیت تو او شما کر رہا مشکلات بعض ہیں کہ پرچہ شما او دگریت شما یہ نامان شما نزورت من صحیح ہوں پرچہ کہ ناروی ہے یا کیگو کتنے وقتی من یہ چکے نام رجسٹر نہیں دومی توار بات کہ پرچہ کی منوتی چکے نام گوارام کرتا تو او دا اسی یہ نامہ نزورت اسی دیگه نامی یہ پکانی ہویا دیگه غلام پکانی مطلب غلام فلانا غلام فلانا غلام فلانا تو او دا شما دا بلائیں مشکلات ہستا لیکن میں کر رہا مشکلات نہیں میں کر رہا یہ زبان بابت اثراتی ہیں کس نگوشی کے یہ نام مذہور ہاں ملا مخلوق دماغ تمام کرتا کہ کتابی و کتابی و کتابی تو
میں ہم کتابان تاستم کتابی انت ولیشن کہ میں بلوچی ہم ہمیں نام وہ دا عربی دا اگر سید نام وہ دا آوانی چیا چیو شنتے زبان تا سید نام غزال یہ ہستے آوانی جنین آدم نام بلے ماں کی ابتی ایک سید خاتون کنے اگر سید اشرنا اشر ہندی نام ایرکا یا عربی نام ایرکا تو ماں یہ دود ملا پروشتا ماں اتی چوکانی نام بالاچ پیبرگ شیحک گوہرام ایر کرتا نواسگانی نام رادو دودا دینار کہ حمدان درہ تواجہ جینی کوانی نام شادری شاری ہمیں پیما یہ دیگا نواسگان نام کہ شاہ مرید رامین حمل تو یہ وڑا کہ بہرام ماں یہ پیمین نام زورتا تو ملا نے چیئے پابندی ہے اتی لوگ اتنا اشتر دیگه نواسک بلوچی نامیر کرنے تو اذا بلوچی وانا گو بلوچی خاطر کار کنک و بلوچی نامیر کنک صرف ملا نہیں نا باقی حکومتی و دفتری حساب کتابانی تا یہ اڑیں کا چی گردار نہیں ملا پما بلائن ڈنگرنت ہر چیزا میں دیما اوشتن تمہارا نیلند کی چوما کنت تو تے واجہ یک رندش میں ہمیں چیا یکیاتگت گوڑا منا ٹیلیفونیات کہ بیا کہ میں مردمی آتا قید شمیں من بلوچی اکیڈمی رئیستوں قید شمیں اکیڈمی ہے منگو بیعت خدا بیاری تھی آتن گوڑا من چاواب کرتن خدمت کرتن گوڑا اوشی بیا کہ شما شکار کنید منگو ما اوتی کتابا چاپ کنے اوتی دو ربی دگے تاریخ ہے شاعری و ادب اوشی چوشین کاری است که ما شما یک جاگه کتی پکنی ما گونا اوشی چون ما اوتی نامان پارزی شما می نامان شما ملکا می نامان و نیلم بندی می ساز دیمل بندی می دو ربی دگ بندم تو شما چون یک جاگه کار کتگانی وشینا ترا میں دشمنا غلط گشتا مو غلط نہ گشتا ما ناروی بوتگو ما ایک اپی اودا مندیستا چوک بے کاغذ بوتگن تمی خاطرہ کہ آوان نام گوارام چاکر بیبر گمیور بوتگن وشی ادھر رجسٹر نہ کننتے کہ نام شر نام نامت تو اندی تھی وشی نا ترا دشمنا غلط گشتا ایشی آئے مانگو جوانی اگر تو مروچی آڈر کش کہ او دا کسی نام زورت پکن مانگو بدان ترا منی کہتا ہی بالکل من غلط تو شما راستید ای حساب کتاب پتہ شانی آفیسر کدی مارا لوٹتنت پا دیوان میوانیہ تو
انچا منگونی گناوانی زبان گپ جت بلے کدی کی گشتان کی گڑا من گشتان کا بلوچیت داتوں تو مانگو بلی سرپت بین شر نبیت من بلوچیت تی گشتان کا دے تو ای منی کارت گناوان بہرحال اگر ملا گوما گوتی قوما مخلص ببینت گو زبانا مخلص ببینت دو ربیدہ گاو گو نامانو چیان گڑا سک باز کار بھی بلوچی زبان سک زود دے مارو میں دو ربیدگ دے مارو انت میں ہر کار شر بھی بلے افسوس درمانے کہ ملا وہ گوما نانت آوانی عجب راہی کہ مارا شرین تعلیمہ حالانکہ ہمیں چیئے بیچارے یہ دیگا پاکستان یہ دیگا صوبان ان کا مدرسہ نہیں چونکہ مولانا سرکار مدد کمک کنا گئے شما مدرسہ جوڑ کرے تاکہ بلوچ آپ لینا موانند و دیما مر روند آوان ہمیں دا بدارت تو مولا مارا ہمیں وڑا داشتگند میں چوک چلانگا نیلند کیا پروفیسر بھی بین تو وکیل بھی بین تو ڈاکٹر بھی بین تو انجینئر بھی بین باید مدرسہ بوتی نند مدرسہ تا یہ لینا وانے تینند گڑا ما دیم رہی کو واشی واجہ سلامت بات ہے ابر باز